Nanga dem egi pasi en nanga dem egi woko. Dem ben pori na akondre nanga dem egi pasi. Dus dem ben waka apasi fu masragado. Dem ben bige waka pasi fu den. De tranasis, de leerte san fu de tranasis. Nanga de egi de man ben bige tu. Demo te egi ta gadolop alasma. Torwe anos skrifi na Bijbel. Dis demo bonki you. They will begin for kitty to mana you in a Bible. One today na day, you sab use reflect black among. Ma mansara ka do sapulek. Israel, one of them 12 family. You na Israel. This demand give you that you can fear cares, a dot 50 jobo cares. This demand give you that you can fear a dot 50 jobo pass up et connect is exi. That demand give you. Ma disi a vergelijken is die na a Bijbel. Bona Hosea 3 vers 4 even. Hosea 3 vers 4. Want masragado be voorspellen ba tak sambosa. Want de man korunu. Hosea 3 vers 4. Lees het. A boek Hosea hoofdstuk 3 vers 4. Because them picking for Israel. Se unu de picking for Israel. Wat alles mannen sabi. No do de. Se stelle consap fatak. Yuna Israel. Dalu ko sorry mo rafara esi ap mo rote. Fatistus sananga unu. Fagado ba karunu tun en falibisma e karunu no. Want anem blakamang na beinam. Anem ingi na beinam. A klotisi na blaka. Ma safu pe amang mopo. Dide man kostera man jakapa uku. Pa manat mopo. Fadu kontak walo sam mitamam. Dat wo li talent. Leesi. Boek Hosea hoofdstuk 3 vers 4. Because them picking for Israel satan kurde zonder wa kounu. Zonder wa kounu. Wa no de. U denkt dat wa po kounu. Maar dis na aso kananda kounu funu. Dis na kounu funu. Maar dis de mij presenteer junu. Alla zonder manting. Lekun kounu. Leesi. En zonder wa festiman. Zonder wa festiman. Wat doen na festiman. De wanstande uno de un festiman. Na de wansa e pour money just akatanta na de pote in denwaji dat de rewa prado da unu musta wakatek bus kan de sukana leisi en sondro wa ofrandi o sondro wa ofrandi leisi en sondro wa popki de man juno adot fisti chobo popki lisi adisi ma a popki na ngasta ube ma vergelijken lesi te kwa voorbeeld van dat nami masra dat nami kounu, dat nami against misrefi. Want dat de man junu, de man kibren junu. Verstaan toch, zuster, dat de man junu. Maar arkisa masrak nou de staki, moro fara. Want famo sabi, let me te in famo sabi, dat unu na Israël. Gora Ezekiel 36 vers 16. Ezekiel 36 vers 16. Want kerkino lerunu dati. Den, ja ik kan zeggen. Kerkino lerunu dati. Kerkino lerunu dati. No one pra organisatie. No one kerki. No one bonumang. No one piaimang. No one Muslim. No next no man sorunu. For this sadano. Next no man sorunu. Lees u. Boek Ezekiel hoofdstuk 36 vers 16. Lees u. Morofara. Na woord voor masra ben kong na mitaki. Na Ezekiel lees u. Suma piking. Die da also voor Israël ben tang na in dem egi kondre. Dus doe we tang. Die dem des magisi. Beta in de egi kondre. Dat bij de Jeruzalem. Dat na dat masra ga de petak no. Lees u. Dem ben pori hem nanga dem egi pasi en nanga dem egi woko. Dem ben pori dat akondre nanga dem egi pasi. Dus teno be waka apasi fu masragado. Je be bige waka apasi fu den tranasis. De leerten san fu de tranasis. Nanga de egi de man be bige tu huru tu. Ala de soort afkodri. De man be true. De be duolo afkodri. Leesi? Dem pasi ben den na mi fesi neki wa oma disi abi hem mun siki. Pasi so fiski abede de san sa ube tu. Tati kado betaki. Leesi? Vers 18. Voor dat eden, ik ben kanti mi fire hati bron trouwen na dem tapu. Masra kado kis ati bron. Dus die is sa. Zuster. Die is sa. Dit gebeurt. Dan disi. Pede man potulek sardin in wafraskep. Dus we poepen we plasje tapu schreef. Alles wat doti is dan nog.
Dit is ça. Samsa, voor dat edem. Mi ben kanti mi fire hati bon throw na den tapu. Because if you that brudu, this is them ben throw na tapu da ground. Leji? And because if you them popki, you them this is them bury him. Them kube duwalo afkodri. Leji? Vers 19. And mi ben fire them na mindri for them hate them. It's so hard to serve God. And why when I say that I'm a Jew, it sound odd. For years I've been walking around saying that I'm a black man. I ain't saying that no more, it sounds wrong, man. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.